Inkongi y'umuriro yasenye inkambi nini y'abataye ibyabo i Bamako muri Mali, aho abantu barenga 1000 bahungiye urugomo rwo hagati mu gihugu. Urukiko rwa Cote d'Ivoire rwakatiye Guillaume Soro wahoze ari minisitiri w'intebe igifungo cy'imyaka 20 ni ku byaha byo kunyereza no gukoresha nabi umutungo w'igihugu. Soro yahungiye mu Bufaransa. Abategetsi ba Senegal batangiye gutanga ibiribwa kuri miliyoni z'abantu bahuye n'ingaruka z'icyorezo cya virusi ya corona. Indege zitwaye inkunga y'ibikoresho by'ubuvuzi zoherejwe mu Rwanda no muri Algeria zivuye i Doha muri Qatar. Bizabifasha kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Naho muri Afurika y'Epfo abahanganye n'abashimusi muri pariki Greater Kruger bakomeje kurinda inyamaswa no mu bihe by'amabwiriza guma mu rugo. Bafite ubwoba ko abahigi bashobora kwiyongera ku bijyanye n'ibiribwa n'ubucuruzi butemewe n'amategeko.